Riwruok mar jochiw thieth e pacho ka nan bade ma Nyamira ogolo milome mar biro bago ng'anye bwo jumbe 2 kochakore sani kaluwore gi deko mar osach moko kuomgi mosedeko kuom dweche 5 kaachiel gi lwasi makoch mar tich. Ka gilose boma ma Nyamira, jotelogo wacho ni moko kuomgi osekale matek kokalo kuom tijegi ka gisewo sirikal mar kaunti ma Nyamira kuom dagi chopo winjruok manoketie kogno. Bende gichwalo milome ne sirikal Nyamira mondo med lemo moko kuomgi mosebudho e lemo achiel kuom thuolo malach, gino ma giwacho ni pok otimore kata kobedo ni winjruok no obedo higni 2 mokalo. Tumetoa ilani ya mgomo ambao utaanza tarehe 28 kwa sababu ya serikali ya Nyamira kukosa kuwapandisha vyeo wanachama wetu, kwa sababu tena ya kuwakata training levy ambayo ni kinyume cha sheria, tena kukataa kuwalipa arrears zenye zimetokana na kucheleweshwa kupandishwa vyeo hivyo. Ukosefu wa nurses wenye wako wanasumbuka sana, maana ni wachache. Kukosa kutekeleza, kuna ile tunaita CPA, tulikuwa tumenegotiate na hao, wamekataa kuja tupate kukamilisha hiyo. Kuna wafanyikazi waliajiriwa almost 2 years ago. Saa hii tumekuja kugundua ya kwamba sababu hawako wamejiunga na union na serikali itaki waingie union, au wamekuja kulalamika wakisema kwamba hawajawahi lipwa kwa mishahara yao kwa miezi 5, wengine miezi 6, wengine miezi 7. We agreed that 282 nurses shall all be promoted, because when we get an analysis to analyze the data of